ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи марказии Чин вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи марказӣ Чин вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олҷас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаровули фахрӣ саф ороста буд. Тоҷикистон кишвари пешоҳангу ташаббускор дар ҳалли мушкилоти глобалии ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ иқдомҳои муосиреро дар самти бартарафсозии мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи баланд амалӣ мекунад. Нақши кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ ба сифати мамлакати ташаббускор дар ҳалли масоили марбут ба ҳаёти ҷомеаи башарӣ марҳила ба марҳила мустаҳкам мегардад. Инак бо баргузории боз як ҳамоиши сатҳи баланд, конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо, ҷумҳурии Тоҷикистон дар сархати васоити ахбори оммаи ҷаҳон ва ҳам мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 5 ташаббус бо қадамҳои устувор дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим. ҷумҳурии Тоҷикистон бо сиёсати хиратмандонаву талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тақвияти масъалаҳои моҳварии сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба об ва иқлим пешниҳодҳои арзишманд намуда мавқеи худро дар арсаи ҷаҳон бо ҷонибдории саодати инсоният таҳким мебахшад. бо чунин аҳдоф ташаббусҳои зиёди ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обу экология ва иқлим ки ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод шуда буданд, ҳамеша ҷонибдории дастшамона пайдо намуда кишвари моро бо пешоҳангӣ чун сарзамини ташаббусҳо муаррифӣ кард. Инак конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб кишвари таъсиргузор дар танзими раводҳои марбут ба башарият шинохта шуд. ҳамакнун нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар кишвар бо иштироки беш аз 2500 коршиноси сатҳи баланд аз 80 давлат, роҳбарони ҳайатҳои як қатор ҳукуматҳо, намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳо ва шарикони рушд доир гашт ки бо таклифу пешниҳодҳо оид ба роҳҳои ҳалли равандҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, хоса коҳиш додани ҷараёни обшавии пиряхҳо натиҷаи нек ба бор хоҳад овард. форуми хос, ҷаласаҳои алоҳидаи пленарӣ ва намоишгоҳ бахшҳои тарғиботӣ дар доираи ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ шуро аз муаррифии мавзӯъҳои илмӣ, сиёсати обӣ дар минтақа ва мушкилоти иҷтимоии сайёра мавриди баррасии дақиқи коршиносон қарор гирифт. сиёсатмадорон, коршиносони байналмилалию соҳавӣ ва гӯяндагони созмону ташкилотҳои бонуфуз, иштирокшони нахуст конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо бо ёдрасии ташаббусҳои назарраси ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти обу иқлим, мавзӯъҳои марбут ба пиряхҳо ва ҳифзи онро ҳаматарафа матраҳ карда, ҷараёни тадбирҳои то ин дам андешидашудаи илмиву таҳқиқотиро муаррифӣ ва баҳогузорӣ намуданд. сиёсати муваффақ, кишвари пешоҳангу ташаббускор ва тарғибгари ҳадафҳои олӣ баҳри некаҳолии башарият. дар шароити ташвишовари ҷаҳонии муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пешомад, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд татбиқ сохт. ин аст ки имрӯз ҳалли мушкилоти глобалӣ, хуsusan раванди тағйирёбии иқлим ва пешгирии ҷараёни обшавии пиряхҳо бори дигар бо пешсафии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта ба таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон равона шуд. бо чунин услуб ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аъзои фаъоли созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ буда роҳбари давлат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланд бо ташаббусу ибтикороти бузург ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа аз ҷумла масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва экология барои саодати башар талош менамояд ки кишвари моро яке аз давлатҳои пешсаф дар миқёси ҷаҳон боз ҳам муаррифӣ мекунад.
باغداری یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه کشاورزی محسوب یافته همه‌ساله از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بهر رشد این ساحه مهم اهمیت اقتصادی داشته تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. کشاورزان ناحیه فرخار به خصوص باغپروران از توجه و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت بهره‌ور بوده در تأمین امنیت آذوقه‌واری سهم می‌گذارند. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکارمان انورشاه سیدعلیزاده. ҷиҳати беҳтару хубтар гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон ва ба танзим даровардани нархи меваҳои тару тоза дар бозорҳои истеъмолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат хоҷагидорони ноҳияи фархор баробари чорводорию сабзавоткорӣ ба бунёди боғу тогзорҳо низ мароқи хос зоҳир менамоянд. дани замина кишоварзони ҷамоати деҳоти хутани ноҳия ба боғпарварӣ майли беандоза доранд. хоҷагии деҳқонии боғи нодир воқеъ дар ҷамоати деҳоти мазкур аз зумраи хоҷагиҳоест ки дар рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус боғдорӣ ва полизию сабзавоткорӣ саҳми назаррас дорад. хоҷагии мазкур дар майдони беш аз 70 гектар замин боғ бунёд намудааст ки зиёда аз 10 сол мешавад аз дарахтони боғ ҳосили фаровон мерӯёнанд. чанд рӯз боз ин ҷониб самараи меҳнати хоҷагидорон ҷамъоварӣ гардида истодааст ки зиёда аз 50 нафар сокинони гирду атроф ба кори мавсимӣ ҷалб шуданд. дар ҷамоати хутан 276 хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд мебошад. 32 хоҷагиаш боғпарварӣ мебошад. дар ҳар як хоҷагии деҳқонӣ зиёда ай 10 намуди ниҳол парвариш кардагианд. боғҳо ҳосили нағз дода истодааст. айни замон дар ҳудуди ҷамоат меваи олу ва зардолу ҷамъоварӣ карда шуда истодааст. аксарияти ҳосили ба содирот равона карда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд парвариши ҳама намуди дарахтони мевадиҳанда ва зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи фархор бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ба роҳ монда мешаванд. ғарқи ҳосил будани дарахтон ва ҷамъоварии ҳамарӯзаи ҳосили он собитгари ин гуфтаҳо мебошанд. дар ноҳия барои сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили дарахтони мевадиҳанда фаъолияти коргоҳи мевахушкунӣ аз масоили муҳим маҳсуб меёбад. бо ин дар назар дошт заҳматкашони хоҷагии деҳқонӣ баҳридини ноҳияи фархор коргоҳи хурди мевахушкунӣ бунёд намуданд ки ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии ҳосил самараи меҳнати худ ва дигар хоҷагиҳои боғпарварии ҳудуди ноҳияро коркард менамояд. дар 2 гектар замин боғ дорем. дар ҳамин замини боғ мо зиёда ай 6-7 намуд зардолу дорем барои коркарди меваи хишк. баъд олчабандак дорем, сев, нок, ҳамаи дарахтора қариб дорем. ҳамунҷад оилавӣ кор кардистем. ин ҳозир маҳсулотро бароварда аяла хоҳ кистем барои таъмин намудани бозори дохилӣ хели ноҳия. зиёда ай 6 сола ки мо дар ҳамин коргоҳи мавсимии худ ҳамин меваҳоро гирифта коркард мекунем. дар ин коргоҳи хурди мевахушкунӣ баробари коркарди меваҳои хуштам инчунин дар мавсими ҳосилғондорӣ наздики 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори мавсимӣ таъмин карда мешаванд ки сатҳи зиндагии худро баланд мебардоранд. бештари маҳсулота аз боғи ҳамин хидмон мекунем. баъд хай бо дигар хоҷагиҳоро ҳам таклиф мекунем. меоянд амиёро навбат хати коркар карда медиҳем. дар мавсим зиёда ай 7-8 оила соҳиби ҷойи кор мешавад. хай вобаста ба ҳосил чанд қадаре хуб бошад зиёд бошад ҳамон қадар коргар зиёд ай. бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ якчанд барномаҳои рушди бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла дар бораи рушди соҳаи боғтокпарварӣ ва ситруспарварӣ қабул гардида дар ин замина кишоварзон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида истодаанд. ин аст ки сол аз сол майдони боғҳо дар ҳудуди ноҳияи фархор васеъ гардида аз ин ҳисоб хоҷагидорон маъишати бештари иқтисодӣ ба даст меоранд ва дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ дастрасии корхонаҳои коркард бо ашёи хом афзоиши иқтидори содиротӣ ва таъсис додани ҷойҳои навикорӣ ҳиссаи чашмрас мегузоранд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи фархор, ахбор. дар шаҳри конибодон барои таъмини кишоварзон бо оби полезӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида ин раванди рушди фаъолияти хоҷагидорон ва истеҳсоли маҳсулоти гуногун мусоидат хоҳад кард. идомаи мавзӯъ дар гузориши Собир Айюбӣ ва Саҳбони Қурбон. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Конибодон ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи оқилонаву самараноки замин гирифтани ҳосили баланд таъмини амнияти озуқавории мамлакат бо дилгармӣ дар замин кор карда истоданд. ин аст ки аҳли меҳнати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр зироатҳои гуногунро киш намуда парвариш намуда истоданд. аз ҷумла дар масоҳати зиёда аз 5
5000 گکتار کشتی پخته راه اندازی گردیده الحال نشونمایی خوب دارد. در این ردیف فعالیت اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر بابت بهتر نمودن وضع اینفراستراکچور ساحه آبرسانی و تأمین طلبات خواجگی ها با آب پالیزی نظررس ارزیابی می شود. زیرا سری وقت و با صفت تأمین نمودن زمین های کشاورزی با آب زمینه خوب است برای دهقانان در رویانیدن حاصل فراوان. در حدود شهر ما 25138 گکتار زمین های کشاورزی وجود دارد. برای موسم آبیاری کشاورزی کارهای نظررس را اجرا کرده ایستاده است. حالا آب پالیزی از سرچشمه ها کانال کلان فرغانه و دریای اسفره تامین شده ایستاده است. از آن جمله 7 پایگاه آبکشی از دریای سردریا تامین شده ایستاده است. ما اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب که 8 عدد هستند ما آب را تامین کرده ایستادیم و آنها نیز خواجگاه دهقانی خود در حدود خودشان بودگی آب را استفاده برده تامین کرده ایستادند. حالا ما از کانال کلان فرغانه 8 کوبمتر ثانیه و از دریای اسفره 5 کوبمتر آب گرفته استفاده برندگان آب را تامین کرده ایستادیم. باید تذکر داد که در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای آخر یک قطار لایحه‌های مهم در سمت تأمین دهقانان با آب پالیزی عملی گردیدند. عین زمان پایگاه‌های آبکشی محرم 1 و استقلال فعالیت باثمر داشته توسط این پایگاه‌ها آب از شاخاب دریای سیر و زمین‌های جماعت‌های لاهوتی و کوهندیار دهه‌های سامانیان، کوچکک، فیضبرد، بیکاباد رسانیده می‌شود. در نتیجه به گفته متخصصان نشونمایی زراعت‌ها از جمله پخته خوب بوده گذرانیدن سری وقتی کارهای اگروتکنیکی و کارکرد بین قطاری زمینه خوب را برای نشونما فراهم آورده است. کشاورزان و خواجگیداران شهر کانیبادام تلاش بر آن دارند که با استفاده ثمرناک زمین و زحمت صافدلانه خویش در فراوانی محصولات استحصال خودی و امنیت آذوقه‌واری مملکت حصه‌گزار باشند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر کانیبادام. اخبار. دانشگاه دولتی خوروغ به نام مایانشاه نظرشایف زاده دوران استقلال بوده دوام زیاده از 30 سال فعالیت برای آماده نمودن هزارها نفر متخصصان ساحه‌های گوناگون سهم ارزنده گذاشته است. در ادامه کارهای سازندگی بهر باز هم مکمل و به طلبات زمان جوابگو نمودن فعالیت در نزد دانشگاه بینای ایلاوگی تعلیمی بنیاد می‌گردد. توجه نمایید. دانشگاه دولتی خوروغ به نام مایانشاه نظرشایف نخستین مکتب عالی در قلمروی ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب رفته. تأسیسیابی آن به سالهای وزنین و حساس تاریخی مملکت راست می‌آید. در آن سالها در دانشگاه نو تأسیس تنها 2 فاکولته گومانیتاری و علم‌های طبیعی فعالیت نموده 25 آموزگار به تعلیم و تدریس دانشجویان مشغول بودند. با گذشت ایام دانشگاه رشد نموده امروز به یک استانه مقتدر تعلیمی مبدل گردیده است. سال 2018 در اساس فرمایش دیرکسیون ساختمان حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادی در بینای نو آغاز گردیده. امروزها 15 نفر ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف شهر با کارهای اندازه‌کنی در تالارهای مجلس ورزشی سرگرم کار میباشند. الکی کارهای ارماتوربندی در زیربنای بینای نوآشیانه اساسی به انجام رسانده شده. روزهای نزدیک بتون خوابانی صورت میگیرد. بینای دانشگاه دولتی در مساحت 120 متر به درازی و 100 متر به پهنایی بنیاد خواهد یافت. بینای تعلیمی نوآشیانه باشد در مساحت 76 متر به درازی و 16 متر به پهنایی ساخته شده با لیفت باربردار مجهز خواهد گشت. مطابق اطلاع استاد ساختمان به کارهای بنیادی و صفت آنها توجه خاصه ظاهر گردیده. مزد مهنت بناکاران مطابق اجرای حجم کار از 3000 سومانی تا 8000 سومانی را تشکیل می‌دهد. با انجام کارهای بنیادی در عرفه تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دانشجویان دانشگاه دولتی خوروغ به نام اکادمیک مایانشاه نظرشایف صاحب بینای نو گردیده این منطقه به شهرک دانشجویان مبدل خواهد گشت. مهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خوروغ. اخبار.
ناحیه خاولین یکی از گوشه‌های زیبامنظر تاجیکستان بوده با تاریخ باستانی و فرهنگ غنی خود بین سیاحان داخلی و خارجی محبوبیت خاص پیدا کرده است. در حدود ناحیه شماره زیادی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی موجود است که همساله صدها مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی عاید بهره برداری از چنین امکانیت‌های مساعد به این منطقه دوردست کشور تشریف می‌آورند. گزارش عالم ناصرزاده. ноҳияи зебоманзари ховалинг яке аз гӯшаҳои дурдасти вилояти хатлон дорои имкониятҳои васеъ барои ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ мебошад. дар баробари соҳаҳои ҳаётан муҳими давлатдорӣ соҳаи сайёҳӣ низ дар ноҳия ба тадриҷ рушд ёфта истодааст. қалъаву осорхона, ёдгориҳои таърихӣ, боғу гулгаштҳо ва дигар муассисаҳои фарҳангиву фароғатӣ аз муҳимтарин мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳия мебошад, ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон аз зебогиҳои ин ноҳия дидан мекунанд. эҳё ва фаъолияти чунин ёдгориҳои таърихӣ ва мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳия аз дастовардҳои замони истиқлолият мебошанд. ноҳияи ховалинг бо мавзеъҳои зиёди таърихиву фарҳангӣ аз ҷумлаи мамнӯъгоҳи султон увайси қаранӣ, дараи мухтор, ёдгориҳои табиии чилчанор, шаҳри мунг, хоҷа аюби ансорӣ, кулдара ва дигар мавзеъҳо дар рушди самтҳои гуногуни сайёҳӣ аз қабили таърихӣ, фарҳангӣ, кӯҳӣ, экологӣ ва истироҳатӣ мусоидат менамояд. табиати афсункор ва боду ҳавои мусоид ҳамасола боиси ҷалби таваҷҷӯҳ ва ташрифи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин ноҳияи зебоманзар гардидааст. бо фарорасии фасли гармо шумораи сайёҳон дар ноҳия меафзояд, зеро дар ин фасл табиати ин гӯшаи диёр нисбатан мӯътадил ва барои сайру фароғат муносиб аст. ҳамасола ба ноҳияи ховалинг зиёда аз 40-50 ҳазор сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ташриф меоранд ки онҳо аз имконият ва инфрасохторе ки дар ноҳияи ховалинг мавҷуд ҳаст баҳравар мешаванд. мавзеи чилчанор яке аз мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи ховалинг ба ҳисоб рафта дорои табиати зебо ва як ҳавои мусоид барои сайёҳон мебошад. дар ноҳияи ховалинг 8 меҳмонхонаи замонавӣ, 2 ширкати сайёҳӣ, хонаҳои сарироҳӣ, инчунин марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ, дигар мавзеъҳои сайёҳӣ ҷойгир мебошад. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ дар ноҳия баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда, дар ин замина корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта истодаанд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи ховалинг, ахбор. ورزشکاران تاجیک در چمپیونات انفرادی جهان عاید به جودو میان بزرگسالان که در شهر بوداپشت مجارستان جریان دارد 2 مدال به دست آوردند. این مدال ها را امامعلی نورعلی و عابد جیبوف به وزن تا 66 کیلوگرم شرفیاب شدند که بزرگترین دستاورد برای ملت تاجیک می باشد. شرح بیشتر موضوع در گزارش رحمتشاه عابد. در قلب اروپا شهری بوداپشت چمپیونات جهان عاید به گوشینی طرز جودو ادامه دارد. ورزشکاران تاجیک در روز دوم چمپیونات انفرادی جهان عاید به گوشینی طرز جودو بین بزرگسالان که در شهر بوداپشت مجارستان ونگر ادامه دارد 2 مدال، 1 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. این مدال ها را امامعلی نورعلی مدال نقره و عابد جیبوف مدال برنجی در وزن 66 کیلو کامیاب گردیدند. امامعلی نورعلی 23 سالگی حالا ورزشکاری رقمی 1 جهان در وزن تا 66 کیلو می باشد. بر اساس قرعه‌کشی به رقابت از دور دوم شروع کرد. وی نماینده اسپانیا نیتو چین را با امتیاز ژاپن با اصول خیلی هم زیبا و دوشانه هوا داده در دقیقه آخر نیروسنجی مغلوب نموده به 8-1 فینال راه یافت. در 8-1 فینال بر واژه маргашвили از گرجستان با 2 امتیاز وزری دست بالا شد. امامعلی در 4-1 فینال با 3 شیدو حریفش نماینده قزاقستان گوسمن قرغزبویف را شکست داد. اما امامعلی در فینال برای مدال طلا از تاکشی تاکیوکی 26 ساله ژاپنی با امتیاز یوکو مغلوب شد. به امامعلی مدال نقره و 15000 یورو تقدیم گردید. این اولین مدال نقره در تاریخ جودوی تاجیک در چمپیونات جهان میان بزرگسالان به شمار می رود. پهلوان 27 ساله تاجیک عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود و در دور دوم نماینده مجارستان بالین گامباس را شکست داد. عابد جیبوف در 8-1 فینال بر رمضان عبداللهف از دسته IGF ورزشکاران بی‌طرف
пирӯз шуда ба даври чоряниҳоӣ рох хат гирифт. ӯ дар сабқати чоряфиналӣ қаҳрамони дукаратаи олимпӣ ва чоркаратаи ҷаҳон ҳафтуми аб 27-солаи ҷопониро бо имтиёзи япон шикаст дод. ҷебов дар даври ниманиҳоӣ аз Эмомалии Нуралӣ ҳамдастаи худ мағлуб шуд. барои медали биринҷӣ ҷебов бар Валиде Хаяри 30-сола аз Фаронса бо натиҷаи вазари ғалаба карда медали биринҷӣ ва 8000 евро ба даст овард. бояд зикр намуд ки ин сеюмин медали биринҷӣ дар таърихи дзюдои тоҷик дар чемпионати ҷаҳон миёни бузургсолон ба шумор меравад. аввалин медали чемпионати ҷаҳонро Расул Боқиев соли 2007 дар шаҳри Рио-де-Жанейро, Бразилия дар вазни то 73 кило ба даст овардааст. дуввумин медалро бошад Сомон Маҳаммадбеков дар вазни то 81 кило соли 2024 дар шаҳри Абузаби, Аморати Муттаҳидаи Араб комёб гардидааст. бинандаҳои гиромӣ, то нашрҳои баъдӣ бо иттилои тоза.